Nongeye kugusuhuza nshuti muvandimwe duhuriye kuri runo rubuga, amahoro y'Imana abane nawe. Nejejwe no kukugezaho amakuru arebana n'ubuzima muri uyu mwanya, aho New Life TV Rwanda yaduteguriye ibiganiro bigiye bitandukanye birebana n'ubuzima bw'umuntu muri rusange. Tukaba tunejejwe no kubana nawe muri uyu mwanya, aho tugiye kurebera hamwe bimwe mu bigize ubuzima bw'umuntu muri rusange. Tugarutse rero mu mwanya w'ikiganiro, aho tugiye kurebera hamwe ibirebana n'ubuzima bwacu muri rusange. Tukaba tubahaye ikaze muri uyu mwanya w'ikiganiro kuri New Life TV Rwanda, aho dukurikiranira ibiganiro bijyanye n'ubuzima bwacu bwa buri munsi. Uyu munsi rero tukaba twateguriye ikiganiro kireba ku ikoreshwa ry'ibikoresho by'ikoranabuhanga, aho tugiye kureba ingaruka zigiye zitandukanye ikoranabuhanga riteza ibibazo by'umuntu muri rusange. Tukaba rero tunejejwe no kubana namwe muri uyu mwanya, kandi tukaba tubasaba kubana na New Life TV Rwanda mu biganiro byose itugezaho. Telefoni ni igikoresho cyiza cyane kidufasha mu buzima bwa buri munsi, ndetse n'ibindi bikoresho muri rusange bidufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi, haba mu ikoranabuhanga, haba mu iterambere, ndetse no mu buzima busanzwe. Ariko kandi zikaba ari na zimwe mu ziduteza ibibazo bigiye bitandukanye ku buzima bwacu. Niyo mpamvu rero uyu munsi twabateguriye ikiganiro kivuga kuri ibi bikoresho, kandi nanone tukagaruka tukavuga uburyo wabasha kubaho ufite ibikoresho kandi wikingiye ingaruka zose zikomoka ku ikoranabuhanga ndetse n'iminara muri rusange. Tukaba rero tubahaye ikaze kandi tunejejwe n'uko mugiye gukurikirana iki kiganiro New Life TV Rwanda yabateguriye muri uyu mwanya. Hari ibimenyetso rero uzagenda wibonaho mu gihe ukoresha bino bikoresho cyane, nko kurwara umutwe udakira, umunaniro ukabije, umugongo. Ku bantu bakunda gukoresha imashini cyane bakunda guhura n'ibi bibazo. Rero ntabwo ari byiza kuryama ahantu hari bino bikoresho bya elegitoronike cyane ko ari bimwe mu biteza ibibazo ku buzima bw'abantu. Haba ku bantu bakuru cyangwa ku bana, birabujijwe kurara mu cyumba kirimo iri koranabuhanga, cyane ko bitera ibibazo bigiye bitandukanye. Mboneraho rero no kubasaba cyane ku bana, kuko byangiza imikurire y'abana, kandi n'abantu bakuru nabyo ntabwo ari byiza, bituma habaho imikorere mibi y'ubwonko ndetse n'imitekerereze. Izi nama rero ni ingenzi, tukaba dusaba ko mwazikurikiza kugira ngo mugire amagara meza, mwirinda ingaruka zikomoka ku ikoreshwa ry'ibikoresho biri elegitoronike bifite amawonde elegitoromagnetike akomoka ku mirasire cyangwa ku minara. Tukaba tubafitiye amakuru meza arebana n'ikibazo cyo gukingira ibindi bikoresho bya elegitoronike, ko muri Nutrition and Market yabazaniye igikoresho cyitwa Biodisk cyangwa se Nature Power, aho kibasha gukingira ibibazo byose bikomoka ku minara cyangwa se ku ikoreshwa ry'ibyuma by'ikoranabuhanga. Iyi Nature Power cyangwa se Biodisk ikaba iboneka muri Nutrition and Market, kandi ikaba yarakorewe ubushakashatsi n'inzobere mu by'ubuzima zikomoka mu gihugu cy'Ubuhinde ndetse no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bemeza ko iki gikoresho ari cyo cyonyine kibasha guhangana n'ingaruka cyangwa se kigakuraho amawonde elegitoromagnetike aturuka ku minara yinjira mu mubiri w'umuntu kugira ngo amuteze ibibazo bigiye bitandukanye. Tukaba rero tubashishikariza ko mwagana Nutrition and Market, mugafata iki gikoresho mukagishyira ku bikoresho bikoreshwa mu buzima bwa buri munsi, haba mu ngo, mu biro, ndetse n'ahandi hose
twifashisha ibikoresho by'ikoranabuhanga. Tubahaye ikaze rero, ibikoresho birahari kandi birizewe mu gihe mwaba mukeneye guporoteja cyangwa se kurinda ibikoresho byanyu bya buri munsi mukoresha mu kazi gasanzwe. Muze rero mugane Nutrition and Market muhabwe Nature Power cyangwa se Biodisc, mubashe gukingira ibikoresho byanyu kugira ngo mwirinde ingaruka zikomoka ku ikoranabuhanga ndetse n'ikoreshwa ry'ibikoresho bidakingiye, aho amarezondi elegitomagnetike yinjira mu buzima cyangwa se mu mubiri w'umuntu akamutera ibibazo bigiye bitandukanye. Iyi rero Biodisc iraboneka muri Nutrition and Market kandi zirahari. Rero ni ingenzi kuza mugafata ibikoresho byabafasha ubuzima bwa buri munsi. Rero turabashimiye ko mwabanye natwe muri uyu mwanya w'ikiganiro, kandi tunejejwe n'uko mukomeza kubana natwe mu biganiro bigiye bitandukanye. Tukaba rero tubahaye ikaze muri New Life TV Rwanda, aho tuzajya dukurikiranira byinshi birebana n'ubuzima bwacu bwa buri munsi. Rero mugire amahoro, naho ubutaha mu biganiro byacu bitaha, aho tuzaba turebera hamwe n'ubundi ibirebana n'ubuzima nk'uko dusanzwe tubigenza. Mugire amahoro y'Imana.